قالي بسلمان پشتی حساب تیتا کرن و پشتی ترازی تیتا دانان و هر ایکی عملت توی تینا کشان و پیوان و الدیف عملت خو افکست ها دی جزای خوات گرن پشتی هنگی جهنم تیتا تینان. قالي بسلمان ابو عرض محشره پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيتن يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. دي جهنم هتا خراندن هتا كيشان بو عرض محشره كو پیغمبر يقول صلى الله عليه وسلم هفته هزار دستك يبوي جهنم هبهي و هر دست که کیجی هر چنبل که کیوی کو بهتا گرتن و پی بهتا کشان 7,000 ملائکت کشن مخلوقه که گله که مازنه اف جهنم ها گلی بسلمانه دهنه ایناندن پشتینگی رب العالمین دیوان کسابت کو وکی ایکن همیا دیکم کما جماعت دیکم کتن ودقال ويتشتي اويوان عبدين يوات كذا ظالم دقال ظالم هنا كم كذا انسان ملحد دقال ملحد هنا كم كذا بسلمان دقال بسلمان بن همي كسك هل كسك قال شكل اخو عملت وان وكيك بن دقال هنا كم كذا احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ودقال وان افد كوان عبادة وات كذا دهتا غازي كذا رجا قیامت پشتی میزانه هر ایک دیفوی کسی هرن وی تشتی هرن اوه هوا عبادت وید کرد دنیای دا او تشتی انسان عبادت وید کرد دنیای دا هر ایک دیفوی تشتی کویتن و جا او قومت عبادت رجای کری عبادت صنما کری عبادت حیوانتا کری هر ایک دیف اله خو کویتن رجا قیامت اف کافرت ها دی بلف جهنم بهینا برن جماعت اف کست ها دي چند جهنم دا كو اهل جهنم ناو كافرن دي من نبا الويلي الوعد دي محشر دي بسلمان من نبا ومنافق جيد قال بسلمانا چنك الدنيا دا منافق جيد ناف بسلمانا دا بون ناف بسلمانا دا تقوتيان بسلمانين ونوشت كرن وشهدت دا تقوتيان بسلمانين بلباد ظاهري وسلوى يوان بو اما دل دافان كسيتها منافق باري بإسلامينينا و همی گاوا دشمنت یا اسلامت که نف کسیت ها اوید هر رجا قیامت دید گل بسلمان امینن دی بجنا ایمان دار اوید مایو منافقه هم بول دیف خدای خو ناچن و هر ایک بیف خدای خو کفتو چو دی بجنا عمل هیویا خدای خو و انا الدنیا دا عبادت رب العالمین تنید کری الهیویا هنده رب العالمین بیتو خو نشاوام داتن رب العالمین دستا شکل کی هیتن کو او بوی شکلی رب العالمین ناسیه دی بجنا اوه رب منينا بشتينجي رب العالمين سل شكلك دي خونيشا إيمان دار دتن كو إيمان دار دي ظنن أبا رب العالمين أو الدنيا دوان عبد نيوي بتنت كذا رب العالمين دي غازيوان كتن وأف جهنم إنايا هاتن ودانان عرض محشر دي براسيرات السل هيتا دانان دي براسيرات السل جهنمي سل پشتا جهنمي هتا دانان بندا جهنم دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا امتا خو كفيتن و دي سلوه پراسيرات را در باز بن